chila hele Khosung lot na hiin abo nen flag kata oven flag jinkin denga Houin lot na denga kaki prepare hi Khosung nom na sa nam Kakho church Houin aloi he na tu da to ai ka za o he a chi church chila hi ka ki khop mo hi in tu chan ge a he mi som nga ham khat bo kat ji ita he ka ki khop mo hi ma cha jong om pon oin tha lang tarpolin ho jong na khai do ta win khunyau cha ki ji in to le tham thil bol zong ha le jing in hi zong le kilung to ta in ka pang wen jing ka parin chan hi kan su taw ve mi tam tho dinga ki gyal sa ki gen sa ya chalanga dong he tarpolin ke khai hen che tai che lo son nya kan thak ama hele haubung secretary ba afela fel he chelo uchon forever green ama he ele o hoi pi a hi en ama om na chu phat jing a hi cowboy khat ka nei sun suno kalpana chawla chi Houin sung jinga ki thenso ding Houin no he chi Houin tha de hita ceiling ho dong nom thei le jing na ben zong chair ho dong la be de katin lai vin Amber Houin hang de noi Houin dia ni pi bol ham bye bye hele jingle vlog ana continue ke ta hoite le tuni Houin thenso ding a hitan ka kilong chai ta win chai nunga ho chane hum tu silak nunga ho hi ve chilanga jong khon mi tam ta o me na ki mo je point ke ka taw hi te chila he che stone pen kho thenso ding ama sa pena kol hon ho de sat na chi ki om lai Khosung si to tha cha ho hian lang sang wala ngai nut la za la hong hian lang ko hiong le hong ho zo si ki man Jisu Krista minin ka ngai lut na chi bai ka hin pi chi bin he tu ni program si pam lang program pa bo hin sim phongin ka ting asung lang pa hi zo ting la ni sim ki taw ti win Houin lut na lu khang sangun wo khang luya ki sim sa kot pi ho ki khang sangun lo pi na leng pa chu hong lu the na ding in
ichi lo pin a leng pa chu koi ham thanei pin hingjing pakai ama hi lo pina leng pa a hi sei bang win tu hin la ho bungin kilom ta a pathen ho na ding ama wa choi na ding pathena tam na ding pathen thangwa wa choi na ding pathen lo pi ki phon na ding a kilom ta ho win tha ahin sa do to kilonin tuni ni sim ko agas kumsang nila som nila nga Saturday ni khon ichi Houin ki satha hi pakai la cha keima Reverend ngam khulen pastor gambit number 2 in pa pathen chapa pathen sula lagaw the pathen minin kot hon na sula thenso na kanei tai tai yun hoa la sa phat hi ti tan palanga ka ngau riwayat pala labu CBC dunia hubung Houin thenso thai meng ka gel ake pa in ke hozon hukun building construction te zon ka ke pa ni aje chu na khai to a thenso thai lo lin na thai khat o meng ka gel in le ke pa am ka sa in kin zon building construction te no ka ke pe mu chu pe ham ti le in hi tam ta ke sa in tu chana ye hukun building construction te pin ki sado mong hi zani le son bu ti ho ta bang he ta chu chan bu sum bo si ai na Houin hi ka gel da na hi Houin som le sagi ho ba ba hi na ye adam ho ke sa ni in ho ke sa ni Houin he ke sa lo him na mai cha hi a ki sim ni le ki pa na hi za so men ka gel le ki pa na yong za chon de un ka gel le na sun la pai imu lo pa de chen cho mai ai la in sa do thaya hong ma asunga mi he mong ki khop thai ka ge le ki pa am ka sa in Silak ten ke ho ni na ge pha du lo ka ta san ko amen pen chun sar chon he ma he ICI bank manager pai ke ho en la he ko kon ten ke on zo काम करके हम फास्ट सादा के हो लेकिन जो इन का सा पिका बोलो चाहे नहीं ले अन लेन बिल्डिंग कमिटी होता है भाई कहूँ में नहीं ले तब हम थोड़ी हम सही नहीं चाहे ना किसी भी ना मौन है नहीं चाहे ना दिन चुन के वाला है कहूँ में नहीं कम पक वाला ahoy na di ho chu kan sei le chai ni kamo pha do le amo la gya lo lam ta wa chu de ka ta san na sundang chu amo hen ago nu chu lak sagia he ki bo mo he lak sagia hoin he chai te ti hen lak sagia chai ding chu ka go nu la aban bana kan se le hi ti hin am so ki paum ka sai sachai ala jo ne ke phatlam ke len I ka ti du am te sachai pot du tin asunga hoin kai pot du te
สุภาพแล้วบางมาต้องการแต่ก็ตี hita bang kilom ta le smart ta Houin na sa na sungwa hin kung na kumun ka pa le jingin hin sun ke le kai ni piong thong hanin asa lai siki lan na ki pang te hi jong le Houin property man trading and hun na han lang pia man trading ge jong le ta so si bel kang neo sa kan so na si ki pa ta ni sa pe ni kan to Adan dunia kondakan Houin ding pat hin pezin ki pathu ke sei ki den kaloi te ni chulang a hungding to han lang ka sei swat lo ding ka sei chai chai la pe chai wa ke chai ring ding ga ya lete dunia hi chi Silak Baptist Church Houin kongisa na thu chu ina ngai ina za di hi Habu sung tampe na zo habu sung luta na cho report hi Marsa ki pana August a ki thenso the ki ti hi ta het kilo le Houin ki sala la hi chompe ni dinga pe ge na la hi Silak Baptist Church te hin chi report kha set na bol we ti hi kamu do khan hin na to len Christian Church ta khelen ki pathu ka se Chuteng le tuni ai chi Houin thenso dinga ko na ka chan rong hi ka ki pai Chuteng le Houin thang kan pe we tuni hin ki pa thil pi neo khat phen bo no no hi Houin mi te ho ki lom khat na hi ka mo win injawin popular satan Silak abbreviation hi abun lang stam pi se pu ki lom khat ta cheng khom ati ki lom khat ta chi Houin hi Houin mi te ran sa lo hin ki lom khari ti teng le mi na chu to khom na hi ichi na ikal sun na neo cha chi yong chu lom khat lom un the hi yong de na pan khom nào na ki lom khat nào mu thei ta tu nia ha chom cha sunga ka thi lo khom na ta bin pi ta na sa lo hi bi evangelist center church Houin te na kan ki pa pi ve Watch me down no more like I'm down no more like Live the man and make I say That's what I can sing Say yaro nan nahi paga nan yaro nan nahi paga Kaki sena kadna puti en vasai kadlai susya program ki chai tan mi pi ho bon ne chai wa ki legam tawin weather cha ki su se le jing ka ki pat kun wa wang cho go hung zo en thim chit ale hung ki ho pe pe
เส้นเลย จะเฮบูเนซงอดิมเสนลายเวนอันนี้เอาได้เลยไปนะ อืม พี่รอได้ค่ะนี่รอได้ค่ะมอง อย่างเงี้ย รอได้ค่ะ ดวงสาแกตริงตัวนี้ก็เกาเอ็นมีสังอาดิงากันเนี่ยว่าเสร็จเวมีสังอากันหินจับเราตาโปรแกรมกระจายตา